Swastiastu pada sisi sarang sami kacendo male sarang dediang Eri Sebastian sana mangkin dediang yagi ngicenin contoh risa jeroning materi dharma wacana pidarte mewa sambrama wacana sana pacang ngicenin dediang wantah tati kesan ritat kalaning ngicenin sambrama wacana dharma wacana mewa pidarte sujatane tati kesan puniki maka sami patah sake wantan pabinayannya nih wantah wenten ring daging nih kemantan. Inggih, sana mungkin dicapang di tiang. Saneka pertama, saneka baos wirama. Wirama punika tata suara risa jeroning medharma wacana utawi mesambrama wacana utawi mapidarte sane mapaiketan sareng wates lengkare utawi intonasi mangde preside kapirengang lengut. Umpami misalnya jani lakar mang sambrama wacana utawi dharma wacana utawi pidarte. Tata suaran itu munyine harus jelas. Pangsing iraga mang sambrama wacana dharma wacana utawi pidarte punika kan kepireng oleh sang sani mirengan. Sehingga dumun situasi nih, yen sampun nganggon mic, tawi mikrofon, tes malu mikir. Nyak sing keras munyine, yen sampun keras, engken carane ngatur, apang munyine sing bes keras. Lianan rengasa punika, munyine daler, mangde nenten ngai-ngai. Munyi biasa gen anggen. Utawi olah bedik, umpami. Yang munyi bas ngai-ngai yang bisa cara sincang. Suksema dorong di diam majang ring ugra wakil andu galasan ikati bering pada wakan di diam. Itu bas ngai-ngai. Adanya raga munyi biasa kan anggon. Suksema dorong di diam majang ring ugra wakil andu galasan ikati bering pada wakan di diam. Minap kadiasa penikah. Nika indek tata suara. Kalau ring intonasi utawi punggelan lengkarane. Mangde nenten ritat kala iragam suara niketan pas. Umpami yang iwang kadiasa puniki. Suksema adurang titiang ring ugra wakil antuk gala sanika tiba ring pada wekan titiang. Nike punggelan lengkarane tan pas. Yen sane patut suksema adurang titiang majang ring ugra wakil anduk galah saneka tibering pada wekan titiang. Wenten permainan nada. Dadosnya ten monoton. Harus yang patuh makejang. Suksema dorong titiang majang ring ugra wakil anduk galah saneka tibering pada wekan titiang. Anak ninguang bisa sing demen. Yen wenten permainan nada adanya ada tege, ada nendet, kemarin lah. Suksema dorang titiang majang ring ugra wakil andu galasan kadi bering pada wekan titiang. Cara kita contoh. Nah nika wirama. Usan kenten wenten sane mawaste wirase. Sedurung wirase, wiraga demun pangaluan deh. Wiraga punika niki sesolahan angge sarire utawi gerak tubuh risa jeroning maktayang dharma wacana sambrama wacana miwah pidarte. Nah, gerak tubuh puniki sesolahan puniki mangde kaanutang ring suara saneka ucapan. Umpami wenten gerakan kadiasa puniki, wenten kadiasa puniki, nika tergantung anencen je demenin. Terus yen maktayang sambrama wacana niki tendados yen misalnya orang itu sang yang paramawisesa iku tendados kenten bas tegah negahin sirah cukup ameneang gen terus pelihati menek nika sampun becik yen misalnya tegehang niki nganggoin baju lengan pendek ngenah bulun sipahe nyan yen lemah tuh besing lah tepuk bekuang melah yen di gerak-gerak nih. Terus umpami yen ngorang ugra wakil dijeng oyong pembawa acara nih kamu limane nunjuk
Apang sing ngorang ugrawakil umpami ugrawakiane dari ke jadi 5 nih kini ring ugrawakil iwang sampun utawi kini mandan inggih dadane sarang sami sanewangi yang ditiang bapak ibu guru sane bakinen ditiang ide dane sarang sami jekini kan oleh ngawal kini kan niki iwang dalar sing becek yang dingalin dadosne yen wiraga punika patut keanutan ring wirame utawi suara sane munyang umpami yen nunjuk anak asiki rara ring dija melingge pami bapak ibu guru tunjuk ring dija bapak ibu guru meneng tawi ugra wakil yen sampun ide dane sarang sami majeng ring ide dane sarang sami 5 nih sarang sami itu adanya jak liu kayak neang 5 nih dadasnya nyak mewakili makejang niko wirage usan kenten wirase punika penghayatan sane keanutang risa jroning wirame wirage niki mapai ketan artinya wirase itu berhubungan aja wirame aja wirage umpami jani raga karena orang ide sang yang paramu wisese itu artinya Tuhan biasanya pasti nunjuk bedur yen wirasan ni raga ne pele pasti ke ngaturang suk semering ide sang yang paramu wisese iwang contoh sane lianan misalnya lakar nunjuk ugra wakil itu 5 subuh kemu kewala niki penyingakan niki kemu iwang wirasan iwang sampun umpami ngaturang suk semering ide dane sareng sami kini pelihati kemu 5 nih kemu nike iwang dalat dadosne wirame wirase miwa wirage puniki mangde adung risa jeroning maktayang dharma wacana pidarte miwah sambrama wacana wirasa sanel siosan dalat yening pidarte ritat kalaning maktayang punika semangat menggebu-gebu pangnya anake ningwang atau ngemiluin apanya ragorang yen sambrama wacana miwah dharma wacana ne dab-dab alon alus ya lembut engken cara nak mang siraman rohani adanya ya pengaruh alus umpami yen pidarte ngiring-ngiraga sareng sami parewana tendados nganggen narkoba sandukan narkobane punika ngawinang bayi ring angge sariru miwah rauhing katreptian jagat nike yen wirasan nak mepidarte yen wirasan nak mesambrama wacana utawi medharma wacana dadosnya munyine itu alon atau suarane alon gayane punika dalar alon karena bisa ngerasepang ya nak mengdharma wacana utawi sambrama wacana yang utami harus alon umpami majeng ring para uleman sane banget mustika yang titiang rahajeng rauh adorang titiang ring genah acaran titiang puniki kirang langkung ador titiang ritat kalingning penyangran titiang puniki dereng paripurna utawi kalintang kaon niki sambrama wacana yening dharma wacana niki pabinayane wadah ring daging niki mantap yen pemabah miwah pemuput niki samian patah yening dharma wacana sadripu pinakepahan saking ajahan agamane sadripu punika mearti 6 musuh sane wenten ring angge sariri nah kirang langkung kadiasa punika indik wirase risa jeroning makayang dharma wacana utawi sambrama wacana condolianan dalar umpami yen indik wiraga wirase miwah wirang yen misalnya raga orang Om Swastiastu
niki akeh pisan wenten ring krame utawi ring DJ kemanten. Umpamine yen iraga ngorang Om Swastiastu patutne iraga mekenyeman. Sandukan niki iraga ngabdiang mangde sang sane kajak ngucapang puniki ngemanggihin kerajengan kerahayuan. Yen raga berdoa harusnya senyum, mekenyem. Pangsing orang Om Swastiastu itu nyebeng nyaplir runyan. Yen ring lomba penilaian niki sampun wirasane peniwang. Umpami saniwang kadiasap niki Swastiastu. Harene raga cara gala. Len misalnya yen misalnya macane lah jak timpal iketan sing kenapa. Tapi yang situasi resmi forum lomba niki patut yen orang Om Swastiastu patut iraga mekenyem. Om Swastiastu. Punapi gater becik nggih. Kenten patut nih. Nika mantan nindek wirame wiraga miwah wirase risa jeroning ngicenin dharma wacana pidarta miwah sambrama wacana. Yaning wenten malih sanesiosan ende tegas nih napi punika dharma wacana sambrama wacana pidarta tegas wirase tegas wirama wiraga punika sampun akeh wenten semeton titiang mekharyo media pembelajaran wenten leak ngakak punika persidarah kairing YouTube wenten dalar Putu Agus Mahadi Putra dalar mekharyo video pembelajaran edisi bawet dalar Wardianingsih Winda Suari punika persidar kararah ring YouTube punika akeh penjelasan niki sanicen titiang wantah contoh niki manten kirang langkung atau titiang ritat kalane ngaturang puniki titiang wantah ngelungsur pengampura nanging sadorong puput titiang jagi ngicenin imbe saking ngawit pemahbah niki mantan ngantos dagingnya akide indek mapidarte asapun napi tata cara saking ngawit ngantos ring dagingnya kidek mantan usan genten kepemupet langsung mangdetan akeh lasang jalan nggih sane mangkin tiang awitin suksema tulang titiang majang ring ugelwake ando galasan kadi bering padewekan titiang sadurung titiang nguning ngatur pinirian titiang aturang pengasung kara umat Om Swastiastu majang ring bapak kepala sekolah sane banget wangiang titiang bapak ibu guru sane banget baktenin titiang miwah ide dane para sisya sane banget tresna sien titiang maka pangrin melarapan andok puja pengastungkaran titiang ewau lugrayang titiang ngaluhurang sembah bakti manduk ring ide sang yang paramawisese tuaning sang kaning sihlan paswecan ide titiang pingkalih ratu ide dane sarang sami preside ngemanggihin kerahajengan lan kerahayuan ring rahinane sane becek puniki titiang jagi maktayang pidarte sane mamurde narkoba sane marupa baya ring katrapian jagat nike pemahbah ne yen minat daging ne nike dawu biasanya yen ring lomba mungkin tiang landurang ring pemupot nih yen pemupot nih kesamian patah ayo ide dane sarang sami sane banget baktenan titiang hendak kadia sapunike presida titiang matur atur rahinane mangkin puniki pat prado wenten atur titiang sanetan mungaring arse ide dane sarang sami titiang wantang ngelungsur gangrene pengampura pinaga pangundat atur titiang puputang antuk para mesanti Om Santi 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 Om nike minat contoh kirang langkung niki tiang kalar wong belajar yen becik angen yen ten becik rarah malih contoh sane lianan nggih nike mandan sane presida dorang titiang rainane mangkin kacenduk malih yen ing wenten video-video sane siosan elingan selegang belajar nyak belajar apa gen je belajar bahasa Bali belajar ilmu sane siosan selegang belajar yen sing bisa ngangen bahasa Bali halus yen sebatas sing lomba atau anggon di pribadi gen bahasa Bali biasa anggen dan kenapi
Nanging yen sampun wonten lomba, sampun wonten acara resmi, punika patut nganggen basa Bali halus nganutin tata titi sor singgih basa. Nah, niki pabesan titiang majeng ring idodane sareng sami. Yening wonten sane iwang ritat kalaning matur utawi mebebaosan nganggen basa Bali ring anggah ungguhing basanyane mangde nenten galak utawi sebet sandukan akeh sane nenten ngerti utawi uning ritat kalaning nganggen anggah ungguhing basa puniki. Yen sane iwang ingetang ring Bali sampun wonten paicang para penglingsire. Desa jeroning matur-atur pasti wonten iraga nunas iwang. Ya diasten punika boya jam jantan iraga melaksana iwang. Nike ingetang nunas pengampura ritat kala matur. Terus majeng ring sang sane uning ring angga ungguhing basa utawi ritat kalaning wonten kramane sane matur iwang. Punika mangde presiden ngicen tuntunan sausan keramane mabaosan sampun nang ritat kala mabaosan dike kesetop langsung icenen tuntunan minap kirang becik. Sesampune usan matur yening wonten iwang atur nyane utawi atur ipune irike rares icenen tuntunan asapunapi patutne ritat kala matur nganggen basa Bali. Santukan akeh para keramane para yawanane napi malih ritat kala ning matur nganggen basa Bali nike wonten takut pelih, takut sing bisa, takut nyinggung yang pelih na omongan. Ulian pelih iraga dari bisa, yen sampun wonten pelih orain. Pang sing ilang basa Bali ini, ulian takut payu nganggon basa Indonesia. Iki wonten akeh kejadian ring para keramane. Ngiring belajar nganggen basa Bali, ya biasa nganggen basa Bali biasa. Uling biasa, nyan adeng-adengin belajar dadi aneh luar biasa. Eka mantap. Sanesiosan selegang nulungin meme bapane di jemaah jemlali dogen belajar selegang inggih wanda karya samudika bersida di diang icenen materi ring rahina sane mangken kirang langkung mador di tiang wanda ngelungsur pengampur inggih seksemu om santi 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 om.